nang tanga kan mau dang kendiat snem mensyua ngawan hakaju kada kajakaban bu mau nongrim ya kada kesurok na mau maram bad mentaka kam gadang yai bad haka to kapor ngakan mausa ubadeng samlin uong yang ngau bahasa ban declare sa kawai ke project ngongai kata kalong kasurok lengka kaban mi hangne hapo laumei tengok ngata ka ba ba sebagai jingke ngok yeto kana ka bicurong ba te kabam ngol lalong te hadu ngong to ingin ya pechua te ngapa ia ki officers bikin le hakato kapor ngong survey tik patik habakadu ki wan tu yang ki ong sar kalong ban connect ya katai kasnong nang tai siliang hangne halau mai tengong to ya chikmat bat kata ka sanction kata ka estimate ka poi hadu kumbak kendai po praklur dengka kendai po praklur dengka tengile kumnong ni aiswa ka face ka benengkong kumbaong badeng samlin mene arpu arklur lasdang nang ni nathain lau mai bat menta usnem ya kabatam nang ta sa kumbah nyau pausaw nyau pesan klur ngin sa ay sanction biang bat kane ngan yutu ya pi kan long ka jingker ku ka bakraw ya kading ye area baro kawe ngin ya yat mentam ya kelansyu ngin ya yat mentan nang tay na laumay tang konu arpo menit ngila poi hangtei hapo iyo molong hakajaka bagi dejur kata kade kijing angnut bat kataro kade kakular jong ka sorkar hapo kajigalam jong ka NPP day hangta mga ong yapi habang ngingiwan ban canvas election ngimnon por bani kadukti kapor kabagidon kalong panpensyay yakipad ba nung siyong yaka kaplan kabangingimut banle mano ban mentoy mday ban mentoy samlin marway mday ban mentoy kayeng kasem samlin mentoy kadikatan ding yay baro kaway bat mentoy ru kipat ba jong kasoyong kasensi baro ngaong ipin ng yadep katay kasurok rengkat bat kajingking kan mau kadiki area jong pi kantut kadut bat kangap ready lepa ya kata sedang maniwat jakal pa bat snaya itay homestay kuki kon samla ke banang ke bastat wat perkhatan tak ke kam sorkar sedang kakam lajong lada pimnang ong yu badeng samlin wanelam sanga ngan mataya pikom no ban apply snai homestay iba sipaulak tengka nyaulak nginai mangini ke sorkar lailak sim pidakaram don kimo kita kiwai parti banut banuan kular gumta day nakadaw turang ba Ukraine arselasin kerteng iikentin imersiang si mersiang ngaran nga skap teng suday klempoy syanuro bantruwayo padba nay ka agenda kalong ban si ben don kinong lai noyalam na po UDP kibaong hana ngiya don lang kaskorkar tamba kamut hana baya kapop ka NPP hanang itkit mengi renga ngamut ban penpai niya kalong ka NPP kanum sya bapin lepop kadai kata nginum sya ya pi bapin lepop